Ayese reka nongere mbasuhuze shuti bakunzi baruhuka Empire News, twizere ko mumeze neza cyane. Rero aho muri hose turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu makuru agezweho muri amasaha kabisa. Ni breaking news, amakuru yihutirwa tugiye kubabwira uko byifashe hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero mugiye kugenda mumenya byinshi cyane bigiye bitandukanye bijyanye n'urugamba rukomeje kugenda arubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku mutekano, politike na diplomasi, byose mugiye kujya mubyumva hano kuri Ruhuka Empire News TV. Mwihize rero ko mwamaze kuba muterekaho neza cyane gatanu kuri kagenzi kacu. Ubwo duherukana twababwiraga ku makuru y'umugabo bita Lieutenant General Pacifique Masunzu wari urimo kwiyangaja muri M23. Ese yaba yemerewe cyangwa se ntiyemerewe? Byose rero ugiye kugenda ubimenya. Na makuru akomeye cyane nyaboneka ugiye kugenda ikurikirana by'umwariko ajyanye n'urugamba rukomeje kugenda rubera hano muri kino gice n'umundi cyaza Uvira. Akomeje kugenda rero haberamo urugamba rukomeye cyane. Navuga ko ari sibaniro ku mpande zombi batarimo kujya imbizi cyangwa se batari kujya barumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ngira ngo nkuko mubibona rero twinjiye mu buryo budasanzwe mu makuru akomeye cyane, amakuru yo muri iki gicamunsi kabisa, aho mugiye gusobanukirwa neza cyane uko byifashe. Na makuru y'agatangaza kabisa, na makuru atunguranye, amakuru atugezeho. Turavuga ati reka twite tuyageza ku bakunzi bacu musobanukirwe namwe uko byifashe hano muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ibintu byamaze kuba bigira gute, byamaze kuba bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nitwa Pacifique, iyi ni Ruhuka Empire News. Tugiye kubana mu makuru akomeye cyane, aho tugiye kubabwira uko ubyifashe muri rusange mu makuru akomeye cyane nyine tugiye kubagezaho. So hanyuma rero ndagira ngo dutangire n'amakuru yacu, ariko tuyatakire mu bice bigiye bitandukanye. Ariko wenda mbere yuko tuyataka, reka manze mbihere breaking news amakamyo ageze kuri, ariko se aya makamyo bivugwa yuko ari 37 aparitse yara ku mupaka Kavimvira. Aya makamyo biravugwa ko yuzuyemo amabuye y'agaciro yaturutse hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba arimo yerekezwa mu gihugu cy'u Burundi, akaba agiye kujya hariya ku kibuga cy'indege cya Marikiyoro Ndadaye, agafatishwa rutemikirere akoherezwa mu bihugu bya barusahurira mu nduru. Ngira ngo murabizi bagakunda buhake, murabazi cyane. Ahangaha rero niyo makamyo ari hariya. Ibitero bikomeye cyane by'ingabo z'u Burundi bigamije guhuma amaso M23 kugira ngo M23 itabona uko bigize gute, uko byifashe. So byose ugiye kugenda ubyumva. Turagaruka muri aka gace ka Kazaruho, ahangaha ni muri teritwari ya Rucuro, hano muri no musozi, muri aya mashyamba kabisa nkuko mubibona. Hano havugiye cyitwa Masasu muri umugoroba, ahangaha havugiye cyitwa Isasu mu gicamunsi rwagati. Byose mugiye kugenda mubyumva hano kuri uyu muroboro n'ubundi waruhuka Ipaya. Hanyuma kandi turagaruka muri teritwari ya Warikare. Teritwari ya Warikare ni imwe muri teritwari zikomeye cyane, zikomeje kubera mu rugamba rukomeye cyane, aho rero kuri ubu tuvugana ibintu byamaze gufata indi ntera. Bano barwanyi ba M23 bari kugabwa ibitero simusiga, mugiye kugenda mubimenya. Ibi bitero byateguwe bigiye no gushyirwa mu bikorwa none ahangaha. Ndagira ngo aya makuru tuyatangirire neza cyane hano ku kibuga cy'indege cya Mubi, na akabuga gatoya ka Kigoma kabarizwa hano muri no teritwari ya Warikare. Aka gace rero biravugwa ko kandi kongeye kugaragaramo indege shyashya z'Ababirigi. Aka gace ni kuva ku munsi w'ejo, ubwo nababwiraga ati mfite amakuru y'ubutasi, amakuru nari nkomeje gukurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Amakuru yararimo agenda ngeraho, amakuru akomeye cyane, amakuru yavugaga yuko deploying cyangwa se ibikoresho byinshi byari biri kuzanwa n'iki gisirikare cy'Ububirigi mu bice byose byabarizwagamo bano barwanyi ba M23. Uti bimeze bite rero? Kandi ibyo ngiye kugusobanurira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Amakuru akomeye cyane mfite nuko bino bitero biri kubaho cyangwa se biri gutegurwa n'ingabo z'Ububirigi. Ibi bitero bimaze iminsi bipangwa kandi n'umugabo bita Lieutenant General Pacifique Masunzu. Niwe ubundi nyiri operation, niwe nyiri mastermind, niwe nyiri bikorwa, niwe nyiri bitangaza, niwe nyiri bukoryo bwagiye bupangwa bwose kugira ngo buzakoreshwe ku rugamba bagaba ibitero kuri M23. Ariko amakuru yihutirwa nuko uyu mugabo wabipanze
birangiye atabishyize mu bikorwa, ahubwo akaba agiye kuza kuba ari wubuza ndetse ari no guhagarika ibi bitero karundura byari bigiye kugabwa kuri M23. Baravuga ngo Imana, ariko wenda nanjye kubivuga mu mvugo itari nziza, baravuga ngo urucira mukaso rwaza rugatwara, unyandikire muri comment. Hanyuma uyu mugabo yaruciriye M23 aragenda ararubacira ku rwego rwo hejuru cyane. Hanyuma amaze kurubacira, ngira ngo murabona ibintu bimubayeho, birangiye ari kubasaba imbabazi ababwira ati munyemerere munyakire. Nyuma yo gupanga operation abifashijwemo n'ingabo z'Ububirigi kugira ngo bagabe ibitero kuri M23 hano muri bino bice, izi nyeshyamba za M23 zikicecekera, ntizigire icyo zivuga, ntizigire n'icyo zitangaza, ibitero bigategurwa, imigambi myinshi igapangwa, ababigaba bakabigaba, ariko abangaba bo bakagira gute, bakicecekera. So ndagira ngo mbabwize ukuri, ngewe nta mpamvu yo kubabeshya, ngomba kujya mbahereza amakuru, kandi amakuru y'ukuri yihutirwa. Ngewe amwe mu makuru akomeye cyane mfite nuko zino ngabo z'aba mercenaires b'abacasho b'Abanyakolombia zaje zizweho yuko zizatwara Sukhoi 25 ndetse zikanatwara za drone zo mu bwoko bwa Shihashikane. Nuko izi ngabo zahise zikomereza, bahise bazikomezanya bazijyana muri Uvira aho ziri gukorera iyi operation. Kuri ubu ndaje mbabwira ibitero bikomeye cyane, ibitero karundura bagabye kuri M23 mu gice cya za Uvira. Nuvuga ngo M23 kuri ubu noneho isa nkaho bari kwipangira ikintu kidasanzwe. Kare hari umuntu twahoze tuvugana, ngira ngo abeshi muri mwe mwamwumvise niba mubasha kudukurikira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, avuga neza ko ngo ingabo z'u Burundi ngahubwo zikomeje kubamarira iki ng'impungure, ngo zikomeje kubamarira ibiryo, ngo bazifashe rwa mikono, ngo none ngo ziri kwitotoma, ngo zivuga ngo bazaturwanya. Ndagira ngo mbabwire yuko abo bafashe rwa mikono barabafashe, ariko abo batarafata ntibaragira gute, ntibarabafata. Ubwo rero byumvikane yuko isaha ku isaha n'umutwe wa M23 bashobora kugabaho bino bitero nk'ibindi kubona byateguwe bya za Sukhoi, bya za BM21, bya za drone, bikabagabwaho hasi no hejuru, bikarangira bagize gute, babirukanye mu bice bigaruriye. Ubwo rero nta kwirara guhari, icyo nababwira cyo muracyari mu rugamba, ibitero bizaba nibyo bibagabweho, mwirwaneho nibyo mubihagarike, ariko gufata Walikale byo bizagorana bitewe n'iki, n'urukuta namaze kuba mbona ingabo z'Ububirigi zubatse zashyizemo Wazalendo, zishyiramo na FDLR ndetse n'abasirikare ba FARDC, haje na special forces za FARDC Commando Hibu ndetse n'abano basirikare ngo ba Anaconda bo mu mutwe wa Anaconda. Aba nabo ni abasirikare bazwiho imirwanire idasanzwe, ndagira ngo munyemerere mbanze fate ku mazi gatoya, munyihanganire n'amasegonda makeya ngiye kunywaho ku mazi, hanyuma mbabwire operation uko zimeze. Amakuru avuga ngo iki rero, amakuru kuntu aravuga ko bino bitero byabayeho byagabwe ku ngabo za M23 hano mu bice bya za Kibati, ahangaha za Gasheberi, ya za Walikale, hano muri territoire ya Walikale. Ibi biri kuba mu gihe mu 23 hari uduce tugeze kuri 3 yigaruriye tubarizwa hano muri territoire n'ubundi ya Walikale. Na gace kitwa Bikara ndetse kandi gace kitwa Murema ndetse n'akandi gace kitwa Nyamaboko. Utu ni uduce duherereye hehe hano muri no territoire ya Walikale. Hanyuma rero akaba n'utundi duce ariko twitwa ayo mazina two muri Masisi, muze kubyitondera, mutaza kubyitiranya n'uduce M23 yigaruriye ku munsi w'ejo muri territoire ya Masisi. Ariko amakuru mfite akomeye cyane nuko ibi bitero byabayeho bitumye ingabo z'Ububirigi ngo zibona kuno mutwe wa M23 ufite gahunda ngo yo kubataka ku rwego rwo hejuru cyane, akaba ariyo mpamvu nyamukuru yabayeho ituma bagira gute, byose mugiye kubyumverega nagafashemo, nta mpamvu yo kutumva ngo munasobanukirwe amakuru. Ngo niyo mpamvu nyamukuru igiye gutuma ibi bitero cyangwa se izi Sukhoi zateguwe zitangira kuraswa kuri M23 by'umwariko mu bice bagize gute bari kubarizwamo, bakabigaba bya Sukhoi za drone
ndetse n'izindi ntwaro zigiye zitandukanye zahawe abazarendo. Izi ni operasiyo zimaze iminsi zitegurwa. Ibi biri kuba mu gihe M23 nayo iri kugenda isatira tuno duce atubiri ngiye kukubwira. Uduce tubarizwa hano muri Pinga, hari Pinga Bushimo, akaba n'agace kitwa nka Sari nako gaherereye mu kino kibuga cy'indege cya Kigoma. Uyu mutwe wa M23 rero uri kwinjira kugira ngo urebe niba wagira gute wahagarika ibyo bitero, ariko byanze byananiranye. Uti gute rero, uti bimeze bite? Byose ugiye gutera agatebe ubyumve muri aya makuru namaze kubagira gute nkutegurira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Byose urabyumva neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Wahageze nta handi, kanda subscribe, ahangana niho honyine uzajya ukura amakuru y'ubwino kandi amakuru ari mu kuri kwishi cyane. Ibi bitero aba barwanyi ba M23 zino nyeshyamba zabimenye yuko zapangiwe operasiyo simusiga. Ubwo rero nyaboneka igihari nuko hagiye nabo gutegurwa iki ibikoresho bigomba gukoreshwa kugira ngo birinde, baba barinda ikirere, barinda n'ibitero byo ku butaka. Ibyo simbizi, ngiye mvuga amakuru ari uko yagize gute yabaye, atari abasinjanya avuga simpanura. Hanyuma rero twihuta cyane tuva no muri no territoire tubabwire ko kandi muri Pinga uyu munsi hiriwemo imirwano, haramukiyemo n'imirwano ikomeye cyane kuva ku saa 11 za mu gitondo kugeza amaginga ya ngaya. Urusasu ruracyari urusasu, impande zombi ziri guhangana ku rwego rwo hejuru cyane. Ariko ndagira ngo babwire ukuri ko ibintu bitagize gute, ibintu bitoroshye habe na gatoya. Ibi ngibi rero byamaze gufata indi ntera, nyaboneka. Sinzi ngo biraza kuba bigenda gute, gusa ukuri guhari nuko bano barwanye b'M23 bambimenye neza cyane ko ibitero bitari buborohere. Akaba ariyo mpamvu nabo bakoze ibishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo birengere, bashe guhashya ino coalition n'ubundi ikomeje kugenda igira gute ibagabaho ibitero mu buryo bugiye bugira gute butunguranye. So twihuta cyane muri territoire ya Masisi, ngiye kubabwira naho uko bigize gute, uko byesitaye, uko byitwaye, byose mugiye kubimenya neza cyane muri ano makuru namaze kwangira gute mbategurira. Twihuse muri breaking news na agace kitwa hakaere hano muri Masisi kitwa Nyabyondo. Aka gace n'akandi kitwa Rwibo hafi naho bita Rwindi. Ahangaha naho haberemo operasiyo zikomeye cyane. Nyamuneka haberemo operasiyo zikomeye. Ndagira ngo kabisa munyemerere mbanze fate nanone ku mazi, ndikumva aya makuru kabisa arambiza icyuya, ariko niho hahandi ndayavuga. Reka nongere fate ku mazi ho gatoya. Ibi bitero rero byabaye hano muri territoire ya Masisi, byabereye hano Nyabyondo. Ni operasiyo ubundi zapanzwe n'umutwe wa M23. Izo operasiyo nizo kugira gute rero, nizo kwigarurira uduce twishi cyane tugiye dutandukanye nyaboneka, tubarizwa muri no territoire. Yego ibi nibyo niko kuri, ni ibitero bishyashya nibyo byateguwe, ariko bano barwanyi nabo ngo ntago boroshye. Mu gihe bateganyaga yuko bari bubagabaho igitero simusiga cyangwa igitero karundura, bazi ko kiri buhitane benshi, ariko hubwo burya birangiye gihitanya batari bakeya cyane muri bano bari bagabye ibitero. Ubwo rero nyaboneka ndagira ngo mwumve neza yuko ibintu bitagize gute, ibintu bitoroshye habe na gatoya, kandi ko bimaze gufata indi ntera ku rwego rwo hejuru cyane. Amakuru avuga ngo kirero, amakuru ari kutugeraho aravuga ko bino bitero byabayeho bikabwabwa kuri bano barwanyi ba M23 byatumye hafatwa umwanzuro ukomeye cyane, umwanzuro ukakaye wo kwigarurira utundi duce dukomeye cyane tubarizwa muri ino territoire, n'ubundi ya Masisi, aho M23 yiriwe ikora cyitwa operasiyo y'amasuku. Ubu tuvugana ku munsi w'ejo biri bakora operasiyo z'amasuku, n'uyu munsi kandi bari kuzikora ku bwinshi. So rero hagati aho ngaho ndagira ngo mbihera andi makuru nanone akomeye cyane ari kuvugwa. Andi makuru ari kuvugwa nuko muri territoire n'ubundi ya Rucuro, ahantu bita Njiyapanda, muri territoire n'ubundi ya Rucuro hari kuvugiramo urusasu nyuma yuko neje ariko byari bimeze. Ibi bitero rero biri kuba biri gusa n'ibigenda byisubiramo ukuntu bigenda biba bigashira, ukajya kumva nanone ukumva birabaye
nyaboneka ntabwo byoroshye habe na gatoya. Biragaragara yuko bino bitero bikomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma andi makuru akomeye cyane ari guturuka hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aravugwa hano muri teritwari n'umundi ya Rubero. Haravugwa ko UPDF ndetse na FARDC bakomeje gukora akazi gakomeye cyane ko kugira gute ko gukubita abantu barwanyi bo mu mutwe wa Kodeko, plutôt gukubita abantu barwanyi bo muri ADF Naru. Ubwo rero bamaze no gutatanya umuyobozi mukuru wa ADF Naru. Ibyo rero ngira ngo nabyo birumvikanye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko bikomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mushobora kuza kumva nyine ibintu byamaze kugira gute guhindura isura mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma andi makuru akomeye cyane nyaboneka, andi makuru akomeye cyane ajyanye n'uru rugamba ruri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aravuga ngo iki rero. Aya makuru ari kuvugwa, aravugwa ko uno mutwe wa 23 wongeye kugabwaho ibitero bikomeye cyane hano muri teritwari ya Rubero, mu gace kitwa Kageri ndetse n'akandi kitwa Kasuo, duce tubarizwa muri teritwari ya Rubero. Hanyuma ibi bitero byabayeho ariko bisa nkaho twari dutero shuma tutateguwe, kubera ko bano barwanyi babonye yuko ibintu bitari bworohe, barangije bagira gute barahunga. Guhunga kwabo rero nibyo byagize gute, nibyo byabakozeho. So ko rero ngira ngo birumvikana neza cyane ko bikomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. So ubwo rero mukande kuri subscribe kugira mutaza gucikwa n'akantu na kamwe kubijyanye n'uru rugamba dukomeje kugenda tugira gute tubategurira muri rusange. Hanyuma rero nyaboneka, ndagira ngo twerekeranye neza cyane, dukomezanye twihuta mu muvuduko mwinshi cyane, twerekeze neza cyane hano muri Sud Kivu. Babwire ko Sud Kivu urugamba naho rwabaye urugamba, ibintu byabaye shambaride. 23 bayigabye igitero uyu munsi. Ni ibitero n'ubundi byagabwe n'ingabo z'u Burundi, bigabwa kuri no mutwe wa 23, aho byari biteganyijwe yuko bari buze kwambudwa aka gace ka Katogota ndetse agace ka Ruvungi, agace ka Bwegera ndetse n'agace ka Sange tubarizwamo kuri ubu zino nyeshyamba za M23. Hanyuma utu duce twombi rero tukaba tutagize gute tutabashijwe kwigarurirwa, kuko ino coalition ya M23 yari riherereye muri bino bice nyamuneka. Ndababwira yuko itari yoroshye habe na gatoya, kuko yahise ihagarika ako ka mwanya bakibivuga, bahise bahagarika vasa zaba barwanyi n'ubundi bari bagerageje kugira gute kubagabaho ibitero. Bababwira ati rwose rega ntibishoboka, ati ntibikunda ko mwatugabaho ibitero uko mwiboneye. So ubwo rero ngira ngo ni ibintu byumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko ibi bintu bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma andi makuru akomeye cyane aravuga ngo kirero, andi makuru akomeye cyane aravuga ko kandi bano barwanyi bayi mu 23 bakomeje kugenda bakora iyo bwabaga kugira ngo barebe neza cyane niba bishoboka ko bakigarurira kano gace, aka gace n'ubundi ka Katogota. Agace ka Katogota barayifite plutôt na agace ka Runingo kabarizwa hano muri by'umwihariko hano muri za Kiriba, hano ruguru gatoya hagati ya Kiriba ndetse na Sange. Aka gace bivuga yuko karimo abamercenaires gusa, biravugwa ko karimo abamercenaires gusa aribo bari kukabarizwamo kuri ubu, ariko uno mutwe wa 23 nawo ukaburi kubareba ukababwira ati uko byagenda uko ariko kose ndaza kugira gute kubambara. Ariko nyaboneka tujye dusangira amakuru, njya mvuga amakuru mujye mutangaho commentaire mumbwire ati nibi wenda ibyo wavuze bitari byiza, wenda nabyo mubimbwireho nabyo wenda njye mbihindura niba nkoramo n'amakosa. Hanyuma andi makuru akomeye cyane mfite aravugwa kuri aya makamyo y'ingabo z'u Burundi ari ara ku mupaka wa Kavimvira. Bivugwa ko ari amakamyo yuzuye zahabu gusa. Aya makamyo biraza kuba bigenda gute? Biraza kuba bigenda bite ko mbona ibintu byamaze kuba bifata indi ntera? Izi zahabu ntiziza kugira gute gukora amabara? Byose rero tuze kujya tubihanga amaso tubirebere hamwe uko biza kuba bigira gute, uko biza kuba bigenda. Hanyuma ndagira ngo gatoya mbabwire ku kandi ka operation gakomeye cyane, ubundi nzengaruke gatoya ku bitero bigiye kujya bibera hano mu mujyi Uvira rwagati. Akantu gakomeye ngiye kubabwira nuko M23 akantu ko gukatinga
umuhanda werekeza muri za Mfizi na za Mwenga bigiye kubakoraho bitewe n'iki n'ibitero bidashira ingabo z'u Burundi zigiye kujya zigira gute zibagabaho ibitero byinshi cyane byinshi kandi ibitero bikurikiranye bigiye kujya bigabwa kuri bano barwanyi bama 23. Hanyuma rero making sure niba arakanze kuri subscribe niba utarayikandaho kandi wibuke uyikandeho kuko ni by'agaciro giye nkunda kubivuga keshi mu makuru kuko buriya iyo uri gukurikira amakuru utakanze subscribe birababaza cyane ntago biba ari ibintu byiza cyane kuko murabona ko twagiye duhura n'ibyago ariko mugomba gukanda kuri subscribe. Hanyuma rero mubyibuke neza cyane kugira ngo amakuru yandi tuza gukurikizaho ataza kugira gute kubacika kugira ngo muze kuyakurikira kandi muri beshi mukoreshe ya comment and like nibwo ibintu biba bigira gute bigenda neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero bakunzi baruhuka Empire nimumara gukanda kuri subscribe ndagira ngo mbabwire yuko nyuma yo gukanda kuri subscribe tugiye gukomeza n'andi makuru agize gute akomeye cyane. Aya makuru y'uyu mugabo ngo ni General Sultan Makenga wimanukiye ku rugamba kuri tere indani rwagati ahaje guhangana na bano barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Ibi bintu bishobora kuza gufata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Gusa icyo nababwira cyo ngana kibizeza nuko bano barwanyi nabo batagize gute batoroshye ubwo rero dukomeze tugende tubikurikirana kugira ngo tutaza kujya ducikwa n'amakuru tujye tumenya neza cyane akantu ku kandi ukuntu biba bigize gute byifashe kugira ngo ducikwa. Hanyuma izindi breaking news ziravugwa hano muri bice bya za Karehe hano muri territoire n'ubundi territoire yaki ni territoire iyi territoire ya Karehe by'umwariko mu bice bya Zanyabibwe naho hari kuvugwamo urugamba rukomeye cyane rw'ibitero bikomeye cyane byagabwe kuri bano barwanyi bama 23. Ubwo rero nyaboneka ibi bitero bikomeje kugenda bifata indi ntera ahanini ngo biba byagiye bigirwamo uruhare niba navuga niba ari abamercenaires sinzi ariko hagataho tu ngo naba mercenaires aba bategetse za Wazalendo mugende mukore yo bwabaga turebe yuko hari cyavamo ariko abamercenaires n'ubundi ntibateze kuzagera muri za Karehe ariko ngo imyitozo ngo bahaye Wazalendo ngo ngirahagije ngo kugira ngo bakuremo iki ngo bakuremo agace rikosha. Reka rero tutegereze tugende tubirebera hamwe uko biza kugira gute uko biza kujya abiritwara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubwo rero mwibuke gukanda kuri subscribe, comment, like, share zibe nyinshi cyane kugira ngo amakuru nk'aya ntakajya ducika tujye tubasha kuyabona kandi tuyabonere ku gihe. Hanyuma rero dusubire mu makuru yandi ari buze kubakurikira mu kanya gatoya kabisa ndaza kuba nyabagejeho ku isaha ya saa moya muraza kuba muri kuyumva neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Nitwa Pacifique amakuru yacu yona kagaruka bye bye.